Whakahokia te mana ki te whānau. Koera te tohu hou I puta ake I te pūrongo hou a te kōmihana a whānau. He ara hou, kia whai reo ai o tātou whānau. Roa nei tātou e patu ana wa tātou taringa, wa tātou wairua I te pōhehetanga ko ngā mea, ko ngā he katoa kei runga I te tangata Māori, kei roto I te whānau Māori. He pūrongo hou a whānau o Nanahi, o Naianei, o Apōpō. E whakanui ana I ngā painga o te whānau, kaua ko ngā he. Nā te kōmihana a whānau te pūrongo I whakarewa, me ngā tatauranga whānau, kāre anō kia kitea mai I te tau whitu te kaumārima. We needed a document and a resource that was created from the inside of the Māori world looking out, rather than the outside looking in. New Zealand may actually not be ready for Māori success. E titiro ana te pūrongo nei ki ngā kaupapa nā te Māori anō I hanga. Pēnei te kiriata, Boy. Hey, Boy. Sure, boy. Hey, Boy. Thank you, Boy. Mea horangi Genesis. Ko ngā painga me te waihanga o aua kaupapa Māori I tirohia. If we only tell what isn't working, and if we only invest in what isn't working, then we're creating an industry around the people who focus on the Māori problem. O te mahi mā te kāwanatanga, hei hanga, he papa, hei tautoko, engari mā tātou ke, e para te huarahi mā tātou e whai. Koinei te wānanga tuatahi ki te whanganui ātara, e ono kai te whakaara kei ngā tau e tū mai nei, me te aki ki te Māori, ki te whakaputa whakaaro, mo tō rātau ao e heke mai nei. Ngā hui Wade, te karere.